الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي الحكيم. وبعد، لو مسلكتني ورينها أركان الصلاة دين كتاني وسنن الصلاة. نسبتك سلم بياء دين السنن نباغي سنبدو من سنة سنبايا أو سنة تني قبل الصلاة أو سنة تني بعد الصلاة أو سنة تؤدى داخل الصلاة لو سين والسمايا أراكن سنة قبل الصلاة before سنبايا من سنة الأذان والإقامة. أذان والإقامة مكاتا ينام. أرافن داخل الصلاة من هلوم سأبس سنبايا نباغي سنag dua أو سنة pagtawon سنة الأبعاد إبن سن سنة الهيئات. ونمتك بدأ سن dua سنتين إن أبعاد بang siya kalupahan suway siya sujuran sahwi. إن سنة هيئات di na siya sujuran sahwi. إن سنة أبعاد maka dan yunat amunain الجلوس الأول lingkod hapalag na ang lingkod. Iban na sin tashahud ni rin doon. Naam. Iban agad na in salawat pa rasul. Iban sin paali ang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namikyan ha madhab sin Imam Shafi'i dahil ha mga sunnat ab'ad ng pagkunut salati as-subh. Naam. Iban habintungan sin bulan Ramadan hawitr sunnat ab'ad in magkunut. Nah, laka tanunad to katan bifadlillahi ta'ala. Daw ini continue in pangadjian kauntan hay'atu as-salah sunnat hay'at. Kung naman yung mga sunnah hay'at halong sambahayan. Nah, jarahin yung kitab لوس المؤلف رحمه الله تعالى وهيئاتها 15 خصلة. أو عنوان سن كوان باقو أو تايتل نبيوتا أو continuation ويرون وهيئاتها. وننها تسن هيئات أي mga سنة هيئات. نعم mga سنة هيئات سين سنبايا. لو سين شيخ رحمه الله تعالى وهيئاتها 15 خصلة. نعم 15 خصلة. إن سنة هيئات سين سنبايا هنقو تقلما خصلة صفة. تقلما انت أدلل. نعم جيد. يعني مونا سين خصلة at sin khasla sifat. Ini ang taglima sifat ang taglima ginisan taba mga pa tu'lihon to. Hayat kita ni katana min panagnaan niya law sin shaykh rahimahullah ta'ala raf'u al-yadayn عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه. بلكن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه. جيد.
Amo yan yung panagnaan hay'a, sunnat hay'at sin sambahyang. Kung inhati sin raf'ul yadayn hiangkatin 5. In yadayn 25. In hukuman sin pag-angkat sin 25. Dain doon ha takbiratul ihram. Dain doon ha takbiratul ihram. Iban sin ruku'. Iban sin pag-angkat dain ha ruku'. In hukuman niya sunnah. In hukuman niya sunnah. Jayid? Nah. Hawlin takbiratul ihram. Amin pag-iyan mo Allahu Akbar, takbiratul ihram. Iangkat mo 5 mo rin noon, in hukuman niya sunnat hay'an. Ang sa upama, katinggalan si Manu sa kianupahan niya, nakasambahayang siya, wala niya kaya ang katinliman niya, naam sah din sambahayang niya, misan siya di na sumujud, sahwi karna hay'at dain, katinggalan niya. Naam, sa niya tumakajari, tuurun tinggalan, san siya sunnah. Naam, di siya makajari, tinggalan. Idan raf'ul yadayn, angkatun 5, ha, pagtakbiratu al-ihram. Biyadinin, pag-angkat sin 5. In pag-angkat sin 5, naam, law sin mga ulama, an yarfa'a kaffayhi mustaqbilan bihima al-qibla, muhadhiyan biibhamayhi li shahmati al-udhunayn. In pag-angkat sin 5, naam, dua inhantang niya jeri sin syara. Papagtuparun mo in gula may 5 mo iban sin abagam bihan Allahu Akbar in ini iban sin ini magtupad sila Allahu Akbar jayid na inyan tu jari karna aun hadith min Ibn Umar radiyallahu anhuma in Rasul sallallahu alayhi wa sallam naam bang siya magsambahayang yaj'aluhuma hadwa mankibay. Pag hinahon si Rasul sallallahu alayhi wa sallam papagtuparon niya 5 niya iban sin amin amahan. Makajari laysab in paabutun niya in amo in ibham niya mo in unuway ni bakul niya ini paabutun niya maripa shahmatul udhunain maripa amo in ping-pingan ini sintay ini jari siya may magsamba niya Allahu Akbar jayid na warid day sa bihad to aw day sa hadith nasabot bihad pinantang niya na at walong sin mga ulama haut nila haut sintay nga iban sin tinabihan Allahu Akbar. Piyak Allahu Akbar. Allahu Akbar. Atawagan Allahu Akbar. Na, di na ko mga impag-apply sin sunnah. Di na kita magsukod, mag-atudtud. Na, kaya na mag-apply sin sunnah, magkakatawa. Allahu Akbar. Turun tulbihan. Yan, turun na wala na siya mga tiyangdaakan sin syara ay magsukod ka. Sin abang-amulan sin gula may 5. Jayid? Idan, impag-angkat 5 sa takbiratul ihram ng hukuman niya, kumtuman yun, pag-angkat sin 5. In takbiratul ihram ng hukuman, ruk. In takbiratul ihram ng imyan kaw, Allahu Akbar. In pagyanong tariya mo in, pag-angkat niya sa niya. Damit yan, dahil nga mga sunnat hayat, takbiratul intiqalat. Takbiratul intiqalat. Ano natin sin takbiratul intiqalat? In panagnaan, amin takbir mo takbiratul ihram. In takbir mo, puas sin takbiratul ihram, amin usalon mo hipag liw-liw na rin haruku', pasujud, pakatan, na amin pagtaghad to takbir al-intiqal. Hati sin intiqali ni pag transfer. Na yung haruku', pasujud, in pagtaghad to takbiratul intiqal. Intiqal. Qaf, alif, intiqal. Naam. Damit yan in takbiratul intiqal, sunnah hay'ah. Sunnah hay'ah. Naam.
سنة هيئة. نعم. لوسن شيخ رحمه الله تعالى وهيئاتها 15 خصلة. رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع. إذن وقت kita ركوع نعم diangkat dari sabil lima, diangkat dari sabil lima. Nah, والرفع من إذن sinpagtunga daingha ruku'. Maka pila kita magangkat sin lima, maka tu diyan mo naman Allahu Akbar. Bangkaw rumuku, yangkat mo raisam Allahu Akbar. Diyan mo sami'a Allahu liman hamida, yangkat mo raisam. Yangkat mo raisam siya. Nah. Toy. Pagangkat mo sin lima, mari ba bagian mo sami'a Allahu liman hamida Rabbana walakal hamd. In lima ta hibalik ta pa ba mari paraghan atawakan Arab na parba. In jumhurul ulama qadiman ibansin hadithan, in ulama nakauna ibansin pabihaw ni kama tauran nila imiyan in magsambahayang uassin ruku' na'am di mo na siya hilingin lima mari sa itaktak mo na sa siya tama. Amad tuin papanawsin kamatauran dahil mga ulama. إذن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه أي من الركوع. لكن فلقنا مفهومنا جيد. انهكار ونيا ووضع اليمين على الشمال. ووضع اليمين على الشمال. Ibutang mo in tuo. In yamin tuo. In maksud niya rin di lima tuo. Na. Ibutang mo in lima mo mong tuo ini. Atay kudsin lima mo lawa. Shimal. Na. Awaktu ka humulog takbiratul ihram. Ibutang mo in lima mo tuo rin di ha. Alaw. Allahu Akbar. Biyad din yung pag-ulinsin lima. Bihan. Atau bihan. Tawad di. Dahil di harusok amin ini. Ulan mo bihan. Tudkan mo ha? Bihan. Bihan. Tawakan bihan. Pi na to bihan. Tawakan bihan. Jali asin. Nah. Bihan. Tawakan bihan. Maka jali asin. Ulin na. Nah, harapon ang kayo walang pagkakitaan na magsambahay ang nagbibihan. Yung ulinan biya sing matanakin limanin sung mahulog katumbihan. Nah, inyad to kukumbihan to yung kayfiyah sahiha, kukumbihan to yung hantang maguntol sing pagsambahay. Nah, idhan wad'u al-yamin ala al-shimal. وضع اليمين على الشمال. يثبت حديث صحيح مسلم بن وائل ابن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة ثم وضع يده اليمنى على اليسرى. لو سن وائل بن حجر كي تأكل لون الرسول صلى الله عليه وسلم أوقت سياسي من بهيا pag-ubos niya himulong takbiratul ihram, biyutang nin lima niya tuurain doon ha, lima niya lang. In hikatu ni, in hikatu, wat tawajjuh, wa at tawajjuh. Unin hatisin amuin
توجه إن هاتس توجه ممس دواء توجه أتوقن pagtagon sin kaibanan افتتاح الصلاة دواء لون افتتاح أتوا دواء استفتاح مقجر ليس ونين pagyaron din دواء توجه إن دواء توجه أتوقن دعاء الاستفتاح إن مقصد أمون مقبسك أو قواس مهميا الله أكبر before ko sumugsog mamasas الآية أو pamassahun دواء نعم أو pamassahun دواء رين دواء كما تورا إنهفال نلالون وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين إن دعاء pagtagon siya دعاء التوجه أتو دعاء الاستفتاح أتو كان دعاء الافتتاح دعاء التوجه استفتاح إبن سين افتتاح نعم جيد أم يعني المقصود سين والتوجه نعم إن دعاء سين دعاء التوجه ما تعود جنسا إذن ما تعود إن حديث نمي تأكاتو تنيو سين إن دعاء سين توجه ما تعود النبا كيسين رسول صلى الله عليه وسلم نعم إن كيوانا مجيا كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيل كان دين pagtag si maas magkabiran pa lang na patuan ang ito maksud nila tinatawajjo kasi ni pagbasahon nila kabira kaya ba ng hadith Rasul sallallahu alayhi wa sallam pagduaahon niya du'a at-tawajjuh Allahumma ba'id bayni wa bayna khataayai kama ba'adta بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي نعم اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد دعاء ليس بيتسين دعاء التوجه إن كيفنا مقبكي دعاء التوجه من هوب وهوب نعم سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك سبت سبت حديث دعاء التوجه نعم ونقول إن سبتن دعاء التوجه بان سيوارد درين رسول صلى الله عليه وسلم جاري نعم إبن هكما يتمتمنت إنسي سنة هيئات إنسي سنة هيئات نعم نعم وكيف لما الدعاء أمنا إن اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض وما فيهن ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق سم بالبقي والحمد متى أولي الدعاء ستة كونين بستة أنا من رددت جاري لسيا بإذن الله سبحانه وتعالى نعم إن دعاء التوجه ومسكتها فرض إبنها سنة نعم فرض إبنها سنة أمرها سنبها ين صلاة الجنازة ما هو لبنا إن دعاء التوجه إذا سنبها ين صلاة الجنازة ما يتغمجين سنبها الجنازة ولا نبناك إن صلاة الجنازة وبالدين إن صلاة الجنازة ويرؤون ركوعني ويرؤون سجودني وبات تكبير دسي وبات تكبير دائن تأودني نعم لو سن إمام الله أكبر نعم فنقنا أن تكبير ونبسهن من صلاة الجنازة فنقنا أن مسنك وفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله أقول سدت الله أكبر إن هكر وتكبير نبسهنت
صلوات إبراهيمية صلوات نبي الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أبو سيدت تكبير نيسم الله أكبر. التكبير هي كتورين دون هبا أنت دموا أكتبا ما يتيو. نعم. اللهم اغفر لحينا وميتنا وكبيرنا وصغيرنا وحاضرنا وغائبنا باسم دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم بتا اللهم اجعله فرطا لوالدي وذخرا لهما نعم وشفيعا لهما يوم القيامة. دعاء متى الدعاء نعم مكاتا إن شاء الله سبحانه وتعالى صلاة الجنازة. فهيك أوبات يدو الله أكبر دموانك اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. السلام عليكم ورحمة الله. مثلا سين الإمام الشافعي مكروه السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. أكيد المذهب مذهب سين الإمام أحمد بن حنبل مقامين سنسن إن كان ده إنها سولي إن كان مقبع من مقا أو observant mo نعم مقامين سنسن. الله أكبر سبب المذهب يا أغد للا حنان. نعم جيد. صلاة الجنازة مهلوب نئين دعاء التوبة. take note yan. إذن mahulugin دعاء التوجه لو سمع علماء apabila pagsambahayan mo sung na kumuwain wak law ka nakabati ka o asar sagli batuan na mag-ayin pa magkata in maghrib lang talisag unod katulusan mo na pag-us-usa mo pag-ayil mga hangko minute na kumain siyempre nag-aapas na ka dahil doon pagsambang kau sumambahayang tanakanain dua utawajjuh karena pag-us-us arakalang ko magsumsum pa rin doon sinunajah tuwajhin alladhi kabiran kataan duahum muna kataan law sinimam Allahu Akbar yaw pa ko masiha dua ito ahalin ibang sopa mamin mahanggaw na kawarakalang umuwain waktu naam law sin mga ulama san mo hitanak na in dua utawajjuh supaya abutan mo in waktu na جيد كده إذا رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه ووضع اليمين على الشمال وضع اليمين على الشمال والتوجه أمنا إن وجهت وجهي أمنا إن هذا اسم توجه نعم إن هي كلمة كبيرة كلمة لا كأوبات فا إن هي كأوبات والاستعاذة ونين هاتس الاستعاذة إن هاتس الاستعاذة أمنا إن ينكو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن pagtagsin pag iyan mo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن iyan استعاذة نعم كونوا kita mag-أعوذ بالله من الشيطان الرجيم apabila maubos na kita mag-dua at-tawajjuh o dua al-iftitah before kita mamassa Fatiha mag-isti'adha na kita a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim na hukuman niya na farman sin Allah subhanahu wa ta'ala fa idha qara'ta al-Qur'ana فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم apabila kau memassa Quran ng Allah subhanahu wa ta'ala fasta'idh ayaw mo kalupahi pag-a'udhu billah kau pagpatilihon kau fa Allah ta'ala rinha kangian si shaitan in pag-isti'adha every raka'ah nataw makaminsan sadya ng mga ulama kapanag na ang raka'at sadya na mag-isti'adha pagbalik yan turi na kita mag-isti'adha makaminsan sadya panagnaan rakaat sadya subha jayid nabang sopa maun-manu siya kalupahan niya mag-isti'adha yan niya Allahu Akbar
وجهت وجهي الذي فطر بس سنة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قل من غير المغضوب عليهم يقولون أنا باستعانة. نعم magbalik ba siya, magbig, magpanagnan, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillah, narakon niya rin nakakwan, na, lawsin mga ulama, apabila, na, nakasud na intao yaon, sa sambahay, nakasud na siya pa Fatiha, nakatagna na siya, kialiyuhan niya ng Fatiha, kialiyuhan niya ng isti'adha, ayaw na siya magbalik, madto makruh, magbalik pa siya. Yan yung kita niya hindi umati sin hukuman ang natayad ko imamupain inag na di na kita magbing karena nakasud na kita parukon inisti'adha hat siya sud jayid hat siya sud kinan balikan qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa hay'atuha 15 خصلة 15 خصلة رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام والركوع وعند الركوع والرفع منه ووضع اليمين على الشمال والتوجه والاستعاذة. نعم إنه كلمة والجهر في موضعه والإسرار في موضعه. الجهر والجهر في موضعه والإسرار في موضعه. إن هاتس الجهر قتنغ إن إسرار كلم أتوكل هبس وإن هاتس جهر قتنغ إن إسرار kadimun atau akan hipusun. Namun hipusun, diniamuin, di mo patanuun. Nah, kaya na? In hukuman, sin pagpatanong, sin sambahayan, patanong sin basahan maksud din. Patanungun mo, imbasahan mo, asambahayang jahriya, amo in suwaytod patanungun sunnah. Limang kain isin sambahay ang tumtumunta. Fajr, Zuhur, Asr, Maghrib, Isha. Induayni Qadim. Qadim, nang simbahan sa tausun. In Zuhur iwansin, Asr, di pagpatanugon. In pagtahag sin sambahay ang di pagpatanugon salat sirriya. Kung in pagtahag, salatun sirriya. At inasambahay ang hipus. Qadim. In tuwini, Fajr, Maghrib, iwansin Isha, salat jahriya. Salat jahriya in pagtagod. Na, unin hukuman sin pagpatanog hasambahay ang Fajr, mga kita magsambahay ang Fajr, patanugon tayong pagbasahan, unin hukuman niya, sunnah. Sunnah haya. Namang sa pa maong tao, kailo, si mambahay ang Fajr, laul-laulan si Doom, diya na sa Jembaran, si Karo, kailo. Eh doon man sa bahayang biya, gimot-gimoton niya sa diya. Kaya Karo, hambil nakakuan na siya. Unubayin hukuman niya, sa bahayang jahriya, wala niya piyatan. Tay may isang bahayang niya, sumujud pa siya sahu, di na karna, in hukuman sin pagpatanog sa bahayang jahriya uno, ay, na. Namang sa upama, malis ka tuntay sa, aun energetic tao, nakalando, hay, na sambahayang asar, nag-ayat halaw, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Salat sirriya. Na, unin hukman isang bayang nasah, sahih sambayang nasa, bang niya kaingatan in hukuman sin sirriya niya ang papyatanog niya magdusa siya. Dusa siya, paba. Sabab sin turon niya sumulang, ha ibadat, biyakul sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jayid, sa sumujud pa ba siya sahwi? Di.
mayroon na siguro. Sabab sin, hay'a, in, amuin, hukuman. Na. Uno naman yung salat jahriya, salatul fajr. 2 rakaat sin maghrib. Ini ka 2 rakaat niya hipos. Jayid? Na. Sambahyang isya, 2 rakaat niya. Ini ka 2 rakaat niya hipos na isa. Na. Salatul jumu'ah, jahriya. Salatul jumu'ah. Sambahyang idain. Unin idain? عيد الأضحى إبن عيد الفطر صلاة جهرية. نعم. سنبها yang خسوف القمر إبن سن خسوف الشمس. Apabila maglahu lahu suga ibn sin lahu bulan patanungon din basahan din. Salat jahriya laysa bisi. Nah. Salatul tarawih jahriya. Jahriya. Salatul istisqa amin mga yu kita ulan, nikiulan kita. Salat jahriya. Witr Ramadan jahriya. Nah. In katani ni sunnain patanungon. وأسدين صلاة جهرية أما سرية سنة سبيل قدم. جيد؟ نعم. كان لوس شيخ رحمه الله تعالى والجهر في موضعه إن pagpatanog hatampat niya ha-place niya amuna yung mga nagkasabot ko kain iban israr iban pa hipusun fi mawdi'ihi hatampat niya iban sin lugar niya. هات اسم موضع مؤن لغة. جيد؟ هاتي الناتو شعر. إنه كلم إكاؤنم لوس شيخ رحمه الله تعالى والتأمين ولين هاتس التأمين إن هاتس التأمين أمنا الإميان كو آمين إن pagtaghan uno تأمين. نعم pagtaghan تأمين. إن pagta'min bukun siya rin ha-Fatiha. Mag-edin Fatiha hawlo wala dhalin umuskin Fatiha. In amin bukun siya lamod pa Fatiha. Kung in meaning sin amin, in ma'na sin amin, istajib ya Rabbana. Natin na mustajab akamu ya Rabbana. Hayma akamu ya Rabbana. Natin hati sin amin. Nah. Na hindi kaon na yung mga common mistake pag-amin sa mga Muslimin kapag basa. Okay, walin na hindi ka pag-amin na mahaba inhawnahan, haw po inhawnahan. Again, sila imam wala balin, amin. Mahaba inhawnahan, haw po inhawnahan. Balis ka. Na. Suway mahaba inhawnahan din sin hawna. So, ibig wala dhalin, amin. Bukun amin. Jayid? Na, kumbihan. Na. Sabab sin'arid, bisukun, mahaba siya rin sin, amuin. Amin ba na? Na. In mag-amin, si Huda nagsasambahayang kausaysa mo at tawakal iban sin jama'a mo suwayra kaw mag-amin na suwayra kaw mag-amin bangha sambayang sirriya akapun mo rin sa bangha sambahayang jahriya kakusukon mo rin sa mga sambahayang zuhur yam waradhalin tipos sa mga maghrib amin matanong na kuha siya na biyan bang sa upama amuin
imam. Nah, in imam, amin aun hatay kuran niya, ma'mum, mga jamaah. In pangasuho, in siya. Bang siya maumus na imyan, walang dalin. Siyempre, mga ma'mum umamin na. Ha? In imam, magad ba siya umamin? Nah, nang tako in imam, mataw na hatay ko. Again, walang dalin. Mistap na ba ako? Sila sadya mag-amin? Nah, nagkhilafin mga ulama, in kamatauran mga ulama, iwan arjah makusog kakabtangan ini, in imam, magad siya umami. Magad siya umami. Nah, in pangasuhi ka mo. Bang sawpama in imam, aw natay ko niya ma'mum, tabaan, hisyun makauna umami. Muna in imam umamin ang pasumunod din mga ma'mum at awasubay mag-aral, magsabtan. In jawab, naam, in subay mag-arad, in imam sin amin sin imam, iwan sin amin sin ma'mum. Subay mag-arad, in imam, in amin sin imam, iwan sin aminan sin ma'mum. Kan dayo mag-us-us, pag yan naman sinimam walang bolin, takan mo ko'y amin, hindi pa misan makanapas. Ayaw. Pag yan naman sinimam walang bolin, hindi hilimisan nakmanang ka, second lumabas. Amin. Bukod magsulang di magpunta. Ha? Una. Pagbasa sin amin, yung matod ginisan. Ikato, walang bolin, amin. Aw kayo na magbasa, amin. Qira'a. Amin. Na. In kayo na magbasa sin amin yan, ala wazni fa'il biyadin. Amin. Amin. Na. Amin. Kung may sa qira'a biyad. Na. Kemudian wairun immin. Wairun immin. Immin nga daw. Wairun immin. Taon ng tiyag mo. Kung na amin. Na. Wala hawla wala quwwata illa billah. May tasuway magsabta ng pag amin. Ang secret kayo. Na. Nari na magkalang yan magbalong puti. Ang secretin. Sabi siya, kaya ba ita na si Rasul sallallahu alaihi wasallam kung na siya sikre. Sa di isa dyan kita, mamasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbayta hadith sahih al-Bukhari wa Muslim dahil kan Abu Hurairah radiyallahu anhu. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. يسيوسيو لوسن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إميان آمين apabila imian siya amin, iban sin malaikat isab imian amin, nagsabtanin pag-amin sin manusia, imam iban sin ma'mum, iban sin malaika nagsabtan nagdura, غفر الله له ما تقدم من ذنبه, ampulun sin Allah Ta'ala in pardusahan niya nakauna. Huwag ka mo kapag-amin sadya. Kan na suway magsulang saling, suway kita mo in uniform, iwan sina mo in niya makad kumagawa. Na, niya makad kita ha? At kan na kaywan ang hadithong sahih, si Rasul sallallahu alaihi wasallam sabda niya, idha ammana al-imamu, fa-amminu. Apabila mag-amin ang imam, akad ka mo pag-amin. فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. Karena law si Rasulullah apabila nagsabtan aminan yung iban sin aminan sin malaika, karena yung mga malaika mag-atihan sambahayan, labilwa na sambahayan fajr iban sin sambahayan asr. Law sin Allah Ta'ala wa salatul fajr inna salatul fajr kana mashhuda, siya saksian yung salatul fajr sin mga na
Ang kanda daw si Rasul sallallahu alaihi wasallam bang umamin ng imam amin kamu karna pabila magsabtalin aminan ni wansin mga malaika غفر له ما تقدم من ذنبه أمكن صلى الله تعالى إن قبسها لك نعم كان سويتين جغها مريو عبادة إبنا أملا لكم نعم أملا لكم لأنك تنيو نعم ونمنا نعم جيد ملكنة قال المؤلف رحمه الله تعالى وهيئاتها 15 خصلة رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه ووضع اليمين على الشمال والتوجه والاستعاذة والجهر في موضعه والإصرار في موضعه والتأمين ما هو لفتبتم تنيون ريندون إن شاء الله سبحانه وتعالى كنتميون تؤمان بفضل الله تعالى إن شاء الله سسوم لقاءنا من أنبا أمنا نبوس الله تعالى وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين فغسوك مؤمن أو بفغسوك